Crno more je fascinantna vodena površina na raskrsnici istočne Europe i zapadne Azije, pokrivajući približno 436.000 kvadratnih kilometara. Okružuju ga 6 zemalja, uključujući Tursku, Bugarsku, Rumuniju, Ukrajinu, Rusiju i Gruziju. Crno more predstavlja važnu rutu za trgovinu i kulturnu razmjenu između Mediterana i centralne Azije. Njegov strateški položaj uticao je na razvoj mnogih gradova i carstava, od starih Grka i Vizantinaca do Otomanskog carstva. Zbog svoje duboke vode i stabilnog saliniteta, Crno more čuva drevne olupine brodova i arheološke ostatke. Neki interesantni podaci uključuju: prvi Crno more nije stvarno crno, ali je dobilo ime po tamnim, olujnim vodama. Drugi ima niži nivo saliniteta zbog velikog priliva slatke vode iz rijeka. Treći na dubinama od oko 200 metara nedostaje kiseonik, zbog čega je većina života tu ograničena. Četvrti, ovo je najveći anoksični basen na svetu, što omogućava očuvanje organskih materijala. Peti ima slojeve vode sa različitim salinitetom, što stvara podvodne rijeke. Šesti dom je jedinstvenih vrsta, poput delfina Crnog mora i ugrožene mediteranske foke. Sedmi, u njega se ulivaju velike rijeke poput Dunava. Osmi, povezan je sa Mediteranom kroz Bosfor. Deveti, ima važna luka kao što su Istanbul, Odesa i Konstanca. Desete, obale Crnog mora su popularna turistička destinacija. 11. klima je blaga, što pogoduje poljoprivredi i turizmu. 12. ima minimalne plimne promjene zbog zatvorenog položaja. U Crno more se uliva Dunav i zato smo ga odabrali za ovogodišnji rad naše škole u projektu Plavih škola. Kovin je na obali Dunava, koji se uliva u Crno more i čini dio Crnomorskog sliva. Sva zagađenja koja dolaze u Dunav odlaze u Crno more, a potom i u Svjetsko more. Zato pogledajte ovaj film do kraja i porazgovarajmo o tome.